Gainera, mutilok etorriko diren neskak zoragarriak izango dira, nire gustokoak. Espero dut hau esan ostean gaur gauean triunfatzea. Ai, Atutxa, perrea gustoko duzu, Venga, mutilek, ez egon hain desesperaute. Ai, biziozila. Hala, az gaitezen jaialdiarekin. Bai, gaur arratsaldeko lehen ekitaldiak oianak hasiko du. Ikuskizun harrigarria, aurrera! Atutxa, guretzat nahiko horreza izango zen olako mugileak egiteko, ezta? Bueno, hobeto ezin egitea. Bueno, urreoko kantariarekin hasiko gara. Palomo eta Alberto ditugu bertan. Aurrera! Marreka
neska, que izan mugidu ero zer, joder. Ai, gure atutxa. Bueno, urrengoek irugarren debeatzeko neskak dire, eta ia zozen animetan dabe. Bai, zara daitezela maguna gure laguna taldea. Hau, maguna. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Canado. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Canado.
something remarkable took place. Friends from over 75 countries traveled to Belgium. Thank you for being part of this amazing fairy tale. You are by far the best crowd in the universe. Con los terroristas.
Наша провокация Lasai, oraindik ez dugu guztia ikusi. Leheko mailatik remis gogotsua prestatu dut eta. Aurrera!
ezta? Ae, Joki, kalitatea hau, joder. Ia noz espabiletan zabie. Bueno, Ai. jarrai ezagun. Bai, lehenengo atxidekotik mutil txuloenak datozkigu. Hane, zeure guztukoenak. Ta banan presentau biogu. Lehengo kue Atletikeko promesa berrize, Jon Azpiazu. Txalo beroa! Bigarrena, Freddy Sassi. Hirugarrena, 22 zenbakiarekin, Griffy! Laugarrena, Ane Zuazo. Eta bosgarrena, Uriel
oraindik ez dugu guztia ikusi. Leheko mailatik remix gogotsua prestatu dut eta. Hau